Каныбек Шаршенбаев атабыз 76 жашта. Учурда Коломто муниципалдык мекемесинде баш калкалап жүрөт. Ара чолоодо көчөгө чыгып, кайыр сурап, курсагын тойгузат. Анын паспорту же пенсиясы жок болгондуктан карылар үйүнө да кабыл албайт экен. Каныбек атанын жалгыз уулу бар болчу. Бирок аны менен эч ак эле кабарлашпай калган. Ассаламу алейкум ата. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Жакшы жүрөсүзбү? Кыйналбай элесизби? Кыйналганым ben бирок кыйналган документ жок болуп жатса. Сондан кыйналып. Документ, паспортуңуз жокпу? Жок, туулган көлүк жок. Аралба пенсия албайт, жашым 76 ошондон колумчуда жашашпайм. Колумчуда бияка ташибке барып кырчылар жүргөн ал жерден тагы бир дагы алып таап бер, жардам берем деп келип, ал кишиден сураса жардам кылып атасыз, мына аскады. Адам аракет кылат. Сизге эмнеге туулгандыгыңыз тууралуу көлүк берилбей калган? Мен ошо кичике кезимде мен 4-класс окуганда энем каза болот. Каза болуп калгандан кийин бизде өзүбүз 5 бир тууганбыз. Анан кийин эң улуу бир тууганымдын колунда калып, ал жерден анан кийин энеси антип койгондон кийин эмеден улуу байкемди номер 1 интернатка ошол жерде директор школалар жиберет. Андан кийин номер 1 интернатта байкем окуп жүрүп, номер 5 интернат жаңы кыргыз эмеси ачылды деп карындашымды алып кеткен, жалгыз карындашым. Мен ортодо атам анда тирүү болчу, раматтылык. Мен бир баламды эч жака жибербейм, ошондо менин башымга алып кеткиле деп мен жибербей койдум. Биз ошо Кемин районунда Высокий районунда кызлактар совхозу бар. Ошондо туулуп баарыбыз ошондон алган экенбиз. Баягы туугандашып кеткенде тиги менин документимди кошо алып кетет ата-энем. Чоң атам калып калды, мен барбайм деп. Агалары келип өткөндө алып кетсе мен барбайм, мен ошо айылда калам депчи. Анан кийин мени алып келгенден кийин дагы сураштырат да. Айылга барсак жок. Мен туулган эмесмин. Баягы көлүккө катталган, бирок жокмун. Туулган эмесмин да. Анан кийин кызлактар келсе теге алып кеткен деп аяктан чыгарып салган, таптаган. Жок. Ошент ортодо документиңиз жок болду? Жок болду. Ошондон жоголуп. Жолго чыкканда коркпойсузбу машиналардан? Коркосуң, коркпогончу эле жүрөк. Бирок Кудайым жүрөгүмдө, Кудайым колдоп, Алла Таала деп колунан келгенче жардам берип атат. Алма айтпайм эме деп. Аллага ыраазы болобу. Үмүт Алла. Колумда бир мал тамак берет. Мынете бекер бар Алла Таала жардам берсин деп чыгып атам дайдайга, эмне кылам? Бергени берип атат, колунан деп. Мага айтып атат, аксакал жашоо жакшылап карабызден соң болки жолдо арасында тияк бияңы караңын илинип калба бир жерге. Байкабай кандай шоферлор кандай экен билбейсиң да. Абайда өтүп аткан шоферлорду бар ата бар болуңуз, көпкө жашаңыз, моундай эме сак болуңуз. Ошо паспортуңуздун жоктугунун айынан пенсиядан чегерилбейт абы? Туулган күбөлү жок үчүн паспорт жок. Мен пенсияга чыгып туруп эмеге караган үйлөрдө пенсиянын 30% калбайт дейби. Ансыз албайт экен. Аяка барганда баягы эмес дейби. Аякта баягы жашоо 3-4 мал карай жаксырап дейт, бирок эмен пенсияны жок албайт экен. Анан ушул пенсияга чыгайын, паспорттун документ бүтүрүп берейин деп кайрылдыңыз беле? Кайсы жака бардыңыз? Ой, бу эмес
Dedi pasport veriyorsun size mi? Bırak. Son degенmi калк тейлөө борборлору. Sonun büt kıdırın başına şeyim var. Alalım şu ailesi çok işte çok da tiyaka koşkor oluyor. Ben şu keminden savaştırıp oturup ayakım var onu kayra oturuyorum. Kayra. Çok bayağı. Ama kuda Allah'a çalınıp turam mı? Beğendi olan. Artık bu yaktan jardan berese yaktak söylemek olsa direkti de var. Камчыбек Ташиевке жолугайын ушул Жолугайын паспорт көйгөйүн десем айтайын менде- деп бардыңыз беле? Bara jolgan yaparsam ben de hiç takmasın çok olsa girişmeyecek kendi. Halini teyzede oturup burada. Охраналары посту. Hadi vakat oturup burada. Ama bilgemezsin canım. Bir daha bir şey. Halini asla dergilerim ne oldu diyor. Tüyaka girişmeyeceksin. Ben de takmasın. Hiç taklanacak ben üstünde şu oyuncu arayında kredi. Kançalı ülke kişi şunu kredi de olmazsa ne kayaksacaksın. Ben zaten Kalkıda biraz sonra bir ön bitirip koyar. Direkt kolum çoğumdan alıp getip döşekten sıraştırıp ben derden beri. Orman kanti taşıyıp alam. Şu orman gelse mağar şu pasport alıp birine derden verip esin bir. Ben şimdi özüm hareket kançagasam tuğulun güvölüğün yok dep Ali işte 76 yaştan pensiyaga çıkıp albaytam. Şu pensiya çıkırmasına kargan eyler o şey haberler dedi hazır o dokumentim yok. Kolum tutup yaşadım. Kançık taşıyıp falan kolumuzdan gelse jardamımız bir kardeş koysanız soranam. Ата бул коломтодо шарт жакшы эле, курсаңыз тоёбу? Komşum durma tamak böyle. Ben yaşar bari gerekti. Diyaktan birini tiyin çok oldu. İspeyim ben. Tamak da saçmayım. Birine tiyin çok oldu. Akbatadan diyaktan tamak için bitebilirsin. Dakkan. Kalgan iyi de çay meyve taşırsın. Эгер документтериңиз бүтүп, пенсия чегерилип калса, ушул карылар үйүнө барып ошол жакта жашаганга макулсузбу? Makul. Ona göre tıntıra o şekilde tınt. Kodayın kolunda olsun. Bağırsılı barı oturan diğer tıntıra o şekilde bayağı astır göptür olsa da adına destekte o şekilde. Ayda koruk çoğurup yürüp falan deyin. Atam elime günden bir çoğun deme bir ilkin çapa stap verip anı үйдөн al Türk'ünü bir jaka alıp getirdi. Атаңыз ошол жака кетеби экинчи ayol? Ben kalıp kalam en bayken үйünde atam men kolumdan gaza olutpaydı. Atam ikinci ayağımın yaşarsa ayaktan kovuntuk dep gelbeydi. Ayaktan jetiyorlarsa. Barsama köşede biri işte atkan balamaz. Atam demle karabaysın. Atam tüyak başka. Vah, tabii gelirken bir vardı, önemli vardı. Bastı. Suda sonra daha önce gölçük bulup Суда жатып калыптырбы? o almışımdan kaza olmadı soğuk deyip. Yani aylık alıp gitti beni koşa ölüp sürükmen ucuk. Ата, айтсаңыз, анан кийин ошодон кийин армиядан келгенден кийин үй бүлө курдуңузбу? Oştum üyüyle kurup üyülem bir balam Rusya'ya tamam izlep tapmaya gelen mi? Asam koyup gelgenden keyin. Alan keyin al bir balamdı kaynına bağırgan tüylük. Anal varsam uğram çoğuna ekşi olur. Yavaşını birine dedikler gidiyor böyle koydu şuma kaldım ben de üstünde kaldım. Alan Ажырашып кеттиңиздер беле? ayağım kaza olup gitti. Ayağınız kaza olup kalганды. Kaza olup. Даже ayına koyulgan bir başka jakalar kaza olup bir balasını bir bala olsa kaynanamın kolunda kalıp Канча жыл жашадыңыздар эле? 3 yıl. 3 жыл. Балаңыз төрөлгөндөн кийин ажырашкансыздар кандай? Bala törülgönün bala 2 yaşında kaynanama alıp bakıp kaldı.
Андан кийин үйлөнбөдүңүз беле? Анан Башка кийин- балдарыңыз жокпу? Жок болгон өзүм калдым талаада. Туугандар болсо баягы эмеге кошулуп, ыражага кошулбасын деп чыгарып салган. Баягы билесиң, туугандар ыражасын өлгөнгө жеткенде жакшылыкка жамандыкка кошулуш керек да. Ама кайякта жүргөн адам билбейт. Bir günü Rusya'ya da söyledik, bir günü Kırgızistan'da bir günü kayakta gelip dayının çok özüm tanı istep koydu. Балаңызды канча жыл издедиңиз ата? Üçtü izlep tapmayı. Nasıl yani Kırgızistan doğurgan en şeydi. Varsam ayaktan geldim gittim çok gayrı artık keskindi. Arttan gayrı kıdırıp Moskova'da kança sözüm. Tapmadınız? Tapmayı. Bezvesiz пропал. Başka hiç yok. Kazakistan'ın çölünü sevmedim. Yok bezvesiz. Varsa bardı görüyorsun. Yok. Канча жашында көрдүңүз эле акыркы жолу? Sonra babam sonunda 16 yaşında geçirken dadar menen kayra koşuyor yok kayrılgan yok. Ama ben açıkçası bana kaynım vardım. Varsam jarakınca balam cevap verip koyacak. İşte kaynım jakşı söz var. Tegi bul men size birbirine özüme tanışıp özüme ötküseler. Men adam da ayta alban. Buna balan soňa ötküseler. Özügün tavalar görüp besin kanday siliyordu. Koptu da ben ayda çok. Балаңыз ошо 16 жашына чейин сиз барып атканда сизди кабыл албай жатты беле? Balam orta okuganına göbeme düşünbeyt de. Tiyaka koyup kalganımı ben barganda da ulam soňa iş olurdum. Soňa kalganda bar söylesem de yavaş neprizine gideye frapada dayete öyle şu joğu bolgon şu. Ben çok inmedim. Ошодон кийин такыр көрбөдүңүз балаңыз? Anan görgön yok bana. Ay asa oşondan birge okugan bala, oşondan soğusun balаңыз özüge okşap çoğu жүрөт, şaharda. Bayarını ayttım, aytsam bilbem. Bayağı söz. Бишкекте эле жүрөт дедиби? Bişkek'te iki karar oldu. Balаңыз özüge okşap, men anda zarar olsun. Жүрөt. Az alıp barsın iki kişi oldu. Аты ким ал балаңыз? Ulan. Улан. Hadi. Sonra Канчанчы жылы туулган эле? ya 78. 78. Hadi ne kadar. Başıma düştüm. Bu yaka çenden çıkarak bu yaka bir yıl verildim. Hiç kimle basmaya kalsam işte hadi koçadan aldım. Bas sonra ancak kıyınki çavanlayalı koskoca kurman dediğim magazinde 40 lira işte olmuş. Aldım altını kandı bağır tanesi aydım bari. Aldım o şey bas. Malında sakat cumhuriyet'ten ben bunu da yapar. Benim de işte kaçırmasın diye dükkandan cumhuriyet yapıyordum. Sonra içkenceğin benden olur ki nesin benden ömer Jatakaran men çok yaşasın. Üyden birinekin mal kalıp kışında mallar verip çıkarasın, bagasın. Yazında toğu ayyaş parasın. Demeşen tutuyorum. Dürdüm o zaman. Bir tuğanda çoğu. Ал жерде канча жыл иштедиңиz? 21 jыл жүрдүңүз ба? 20 yıl o şey videosu olacak. Aslında küçük olan ben götürüp boynuna oturgan 7 yılın ortası oldu. Ал балабы? Bala. En ulu kızı oğlu Amerika'ya gittiler işte. Туугандарыңыз, башка тууган уруктарыңыз барбы? Tuğan uruklar eskilerini gözetken kişiler tanıyt benim kim ekendigi. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер Каныбек атабызга жардам берип, колдоо көрсөтүүнү кааласаңыздар, мен өзүмдөн Мегапay Мбанк номерлерин жазып коем. Эгер ошол жакка которгон акчаларыңыздарды, аманатыңыздарды алып келип, атага берип, отчетун берип турабыз. Атабыз ошол документин алып, пенсия чегерилгенче аз да болсо дагы биз көмөк көрсөтүп туралы.
Коломто эмес кой. Коломто. Атабыздын эгер өзүңүздөр да келем деген болсоңуздар, атабыз бул Коломто жана социалдык мекемесинде жашайт. Бул Жибек жолу Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишине жакын жердеги. 1-май районунун 1-май райондук милиция бөлүмүнүн жана 5-шаардык милиция бөлүмүнүн жанында жайгашкан Коломто. Каныбек Шаршенбаев Каныбек ата деп келсеңиздер, ушул жерден атабыздын өзүнө да жолугуп, жардамыңыздарды берип кетсеңиздер болот.